Kumshi benta bantek rasong bat banuan ra ya ka jingya telilang hapadeng baro ki jaj benriu Karbi ki baha ka jela Meghalaya hi baro kawai. Na kaliang ka All Meghalaya Karbi Association. Kalum kalang ya ki para jaj benriu Karbi ha Meghalaya. Lingba da kaba pelong da ka lempung kabala tip kum ka annual conference. Kabala ju pelong haman la ka shisian shisnem. Kaba ha kani ka kenti kadai ka jingdap kaba saupen yosnem jong ka lempung ya kendu lang. Jong baro ki jaj benriu Karbi ha ka jela. Kaba mentau senam kala pelong haka shnong saliang kabadang hap hapok ka jirang konstituensi. Ya kani ka lempung ya kenduk lang jong ki jaj benriu Karbi laju pelong haman la ki dong ki thany haka jela haki jaka shnong ki badon ki jaj benriu Karbi. Haka ni ka sengi lawan poi bani shim bentalang haka ni ka lempung da ki nong mikmat ki bana ka jirang konstituensi bat nong pok konstituensi ki bakentup ya uba sustenance sotun MLA ke jirang kumu Kongsan uba Meryl Bonds MLA ka nong pok konstituensi kumu sembut Kongsan. Ringkat ki MDC uba Victor Rani, bat uba Balajit Rani, bat ki wei de ki riu rang ba, bat ki long kemi ki balaya poi lang hakane ka lempung. Hakane ka sengi la penkup burom ru ya wei ne ki rang ba jongka All Meghalaya Karbi Association uba Long Sing Be, uba layo ya ka khusnam la ne ka award ka bala tip kum ka International Education Award. Lapen ipu iping bat lapen syongkun hakane ka sengi daki sur jing ruai bat ki jingshat tenrai Karbi bala ai bat pen i daki khun samla shinrang bat kenthei ki long kemi bat ki riu rang ba na kalian ki nong yalam ka association ki lapen pen sngap shaw MLA leng ba ka memorandum ya ki jingdon kam ki bahakmat jong ka association bat kumju jong ka shnong saliang ki Karbi ki ba im basat hapo jong kane ka Meghalaya state jungi bat Dei bandang ke jeng sutu ka batikna bagi Karbi ki basyong basa hane kim dei ki bawan napo Karbi amlong ki babun ki breu ki sutu bakla ki wan dei napo Karbi amlong ki wan satil seni ki wan kamjeka ki penong trashnong kedong kita biting snow lese na giseng balang lani ki wei giseng lani ki no sesaru ki la bandon ita jengso henry itu ki no sesar ki ba kibala ring, kibala temben, kibala long ba, kitip ya kata. Ki Karbi ni, ki dei, ki basyong basa, ki bami nani. Kum balong ki kasi, kum ki balong ki boy, ki war, ki musay, ki basa hani, ki dei kita. Originally, ki dei, ki briu, ki badon na pamilya. But kini ki Karbi, ako abali tu ipi ba, kim dei su, kim don su, kaman. Banlik si Karbi ang long, banlik satu Karbi ang long gajaka ke parang hebat. Uwei ulah bersan 10 kilometer. Marwei jaka. Karbi ulah banlik serta ulah ban kapsul 1 kilometer marwei. Henry M. Ni kum ka angka ni kwa yuki bakin syong kin sa kin ni hangi bangin ya roy lang in pentiu lang ya ka imlang sa lang ban kentiu hakilang baro. Gari kita kecing semua. Nomor ba ni born and brought up ni kha ni yap hang ni im hang ni long try but phila ban lap ru ye ki Karbi ju khamdong kot ki baile persha ya ka rai ya ka hima ya ki nong sensar ya ki nong yalam ki nong ni khamat jungi ki de ki baju ya trailer cooperation ki don kita mensim ni de phimye kata bersama pi hendreng yaitu the reality bagi Karbi ni kijudan kata kan mensim hangno bagi kidan kilong ki sontrai itu jaka kisung buram ya kinong sesa ki buram ya kinong yalam isolation yang sem baro ipat ba nong song na delegation imnot syu kan khli katmat yapi long balam Iyong namar ba ni klaim ya tep ya kabut setting ya itang sibut hakane ka polling station bangong sodar nong alam sunong baro ipad ba baro ka election kalakut but menta kane ka kamram ka jonga banga hak ban lay ay na ka menta ka sunong ka jonghi but hakatu ka por ngadon ka jimbakat ngatipkan long na pakat ako jumur ke lede henega don ke jepakat bang haban aya ka connectivity nagan pati syaum selian
Bat ngalailang yung engineer, ngilawan ka inspection with engineer, ngilawan lang with MGC, ngilaiwan siya kani kajaka, ngilay pet, ngilay survey kani kajaka, ngiyong kani kabatlan kam, kani kasurok, ban kanek na ganpati siya umsalyang. Inawilang kibadal lang na turupor, banya kiyong kumulong asurok, shibot hiyo, ngaw kata ka jingbakat ka babakla, ngakwa manong ba kumu nawilang, ba ngihap ban wash ya ke baki wei kila kenal yang nadur siam aja kharlai ngihap ban sakut ngihap ban silent kita ke baro namar ba ngimlong indang ilam ke bakun mensim lapilong nak liang ki kami community lapilong nak liang ki garut pilong nak liang ki kasi lapilong nak liang ki raba lapilong nak kilo ke jat bandeu ngidan hakabri ke balailut Idon haga jilla ke jongi ke ba pedang lo di baro. Long try haga jaka ke jongpi. Bapi aban shimru ye ke jingge kli. Kum ki nong lam snong kum ki tra snong. Ibadan ye ke jingge kli. Haga imlang ga salang. Ibadan ye ke jingge kli nak banta ban kintiu. Iwe. Ke jingtumu jong ko on megeria Karbi Association. Yang scam bayar ke jimpelong ke jumpi ya kenika program ya kenika 47 annual conference yang scam bayar kedi bapin warna ya ke jieteli pin warna ya ke jietreyang bapin laban kentil susu na ke benta ke community ke jumpi bapin nangwa susu dan pinyedei bat iwei ki community ki badan haga jela ke jungi Dokumen ka bakau ban yadan rengkat bat ka All Meghalaya Karbi Association haga ni ke jingi pendu ka ba saupuh nyo gila juidan benta bat ka amka haji por ki wala gila juyo ban ya senran haji babun ki benta nadu ka por kabai mahe Dr. Didi Lapang ilong UMDA do manompo ubajudan hasenda jungki agi tipor laju saki banya buat bati agi program kiloter agi conference kiloter ban saki ya jadi ye kedulan ga jungki bat ka bapen internet kalau bakat padang mi isni Kajing persyang kajong ki ban penyeteli kat kum ka pilot address ban penyeteli yang ki parlok Karbi ki badan hapo kajela Meghalaya kalong ka iyo mensim bat kalong ka internet ban i ban pedeng jong ki tidanglah ban penlong ya kane kajing tedu lasai kajing kasni ka bakerpang kum kajela kajong i bangin rakhe ya kajing dap sampo snem jong kajela Meghalaya nadu bangilayo eka jelar bopura ata apoi terik ujanuri tatindai spa niyo puar ki dan sibun ki bal IT yalade ki volunteer ki banya gun panyo ya ga jelar ka bopura aga tin harang ki khap ka hill state kan tu bopur inong yu kun na tu bopur ki volunteers ki babun bat latif yaki kung kata ka group jong kita ki volunteers ikut kepada NVDA Non-Violence Direct Action. Jadi ke grup kebalayalam dah kau perhat ada tu berkuat. But kali gading parta gading ki. But we want hill state, no rest. Kalau ulung, but kabasukumen galong. Pada pedeng jong kini kau perhat. Kiwaladan kebenta kabakrau. Ban penio ya gejela ka bakura nasul sarong agane kapor ban yetu yepi bat hiru fitit ya kata bana ki porlok Karbi gidong firu iladon
Rong bong ma